amazina ganje banyita normal, umwana ukeye, amazina gasanzwe banyita nomero. So akaba ndi kwashishikariza kugira ngo umuntu ukeneye ibiganiro byacu nangwa si ukaba ukeneye kureba kuri YouTube yacu channel wadusanga kuri Indestars City. Ibiganiro byacu uhita ubibona, amazina ganje nago ngago. Ariko abakunzi bacu rero mbibutsa gukora kuri subscribe, ukanda kunzogera, wabyaba na sharinga, bikwira ibintu byose bigende neza, kugira ngo akanya kose dushizeho ikiganiro ako kanya tayari nuwa mbere urabaza kukibona, kugira ngo wiyumvire ibiganiro byacu. Mbibutsa rero abakunzi bacu, akaba ndu numwe mu bakinnyi bacu dukinana wo bita Bizimana Pascal Sambuka nawe araza kubagezaho ikiganiro gicya cyane, kugira ngo nawe ashobore kuba yakwivugira yabyira abakunzi bacu ubwasigaye ubwo ariko baramutsa nawe abashishikariza kugira ngo aho hantu navuze ugongeza kwenye subscribe, tena upige kwa kengele, uguse kwa kengele. Kila kitu chochote chenye tutatia kwenye YouTube yetu lazima, najua kama wewe utakuwa wa kwanza kusikia hiyo habari ambayo sisi wenyewe tunatia kwa hiyo YouTube channel yetu. Asante sana. This is your boy Mkoba bivuze no Meimana, yabivuze like mazina yanje banyita Bizimana Pascal Sambuka. Ndabakeneye mugende ku channel yacu bita Indestars City. So nabakeneye mugende hariya mushireho like, comment, subscribe, kuruta kuri kaga kengere kugira buri kintu cyose dushizeho ikintu cyose ukareba, buri kintu cyose ugasohora, buri gisohotse cyose ukakireba. Kandi nkaba mbamenyesha guys, turabakeneye mushireho buri buntu, comment, subscribe, share, kubita ugakengeri kurabutwongeye imbaraga. Turabakeneye cyane kandi turacafite ibintu byinshi biri kuza. Guys, keep it up. Ariko bamenyesha mukore subscribe, comment, kugira ugakengeri kugira buri kintu cyose mukibone, uzasubscribinga, agasharinga, akubita agakengeri, buri kintu cyose kizamugera cyambere.